Matua kuria mheshimiwa Gicimo na kumuria tu na gitio atwire atiriri tondu ni arokire muthenya ungi aba na turaraunji barabara riu macini cionde ciikurukitwe kundu kuria twa sound Ngariama riu turarigwa atiriri tondu irakururirwa bakamukurura kararutua ba munanda karakinywa baria betagwa ba Sakari nginya bau karakinywa bau turacoka turarwa ni tugwikirirwa maria maitu tiri maria tutina buthira magikirwe tiri tuthikiririe mithenya iri ithatu ngari ni ciathi South Ngariama kuma bau ciathi South Ngariama kwina andu turatigite mawira kuna nake maratigite mawira kuria marakaga eritu maratigite mawira kuria marari moke marutire ati barabara ino wira riu ni mararutire mithenya ithatu ni ta mabute riu ni mabute mundu kuria ararutaga wira riu ndangicoka kuruta wira kuringi mheshimiwa Gicimo ndiwe kana ukogutwita ringi o baria twekarite o kiraunji utwereithie kakurathire atia andu matindite magicimba miberethi makirutaga bara riu tutina rami na tutina mai riu ona ku bandu turagikinya tukauga atiriri manji ndio uhai ona kaba twikare na mai tugikiage rami ya mutitu igitemwa andu magikura miberethi na miberethi ino itwaraga mai ma kurima mira itu mai ma kurima miciri itu ma kurima nyanya horticulture ciothe na andu magikurithwa mai with expectations ni barabara iroka kwambiria kuthondekwa arikia gukurithia mai just 2 to 3 days ragita ciothe iroka irarutwa na turegua ragita ici ciatwarirwo mwena wa Mwea kuria South Ngariama kuria barabara ya South Ngariama yambiritie gwa Kabinga wa Cira wa Thayo na murandi wa barabara ino ni tuwi wari fully funded ni president na ona twithagana na twitwirire ne kuthondeka barabara ici citu no riu barabara citu turona tera story ta irakwamire bau iri disadvantage ni itu tondu twi arimi ma kaua twi arimi ma miciri na ma horticulture na turirayaga na barabara njega gutwara indo citu riu kuringana na arokire ararima maramwire irari barabara aratiga barabara ina tiri mutheri kindu kilomita 2 na ni kundu kwina steepness kundu kwambatirite koguo ngari ona ngikira nyanya cia ngari ni ngari yo ndingiambata bara koguo ni turamuria atwire kana ni PR arokite gutwika Gicugu njua hapa PI. Sasa hii barabara ya kwenda kutoka hapa kwenda Kiamutugu tuliambiwa inatengenezwa na tukaona matrakta imekuja tukangojea siku 2 ikalima upande wa chini ikaacha hivyo hata mchanga imekaa hivi hata tunasipuka kwenda na hiyo njia. Sasa tunashindwa hiyo trakta ilienda wapi kwa sababu tuliona siku 2 alafu ikaenda. Sasa tunasikia tutafanya nini sasa? Imekaa